إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بناتي، ازيكم يا اخواتي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم ازاي نصبع الكفته بالشكل الجميل ده كأنها جاهزه، ونعمل كمان شكل همبرجر بالشكل ده كأنه جاهز. طب بيتعملوا ازاي يا ماما؟ يلا بينا نعملها مع بعضينا بحاجات بسيطه قوي موجوده عندنا في البيت. يلا بينا. اول حاجه بتجيبي معاكي اللحمه اللي هي المفرومه، بتبقي انت متبلاها بالتتبيله اللي انت عايزاها. لو عايزه صباع كبير بتبقى القطعيه قد دي. هنجيب جزء اللحمه بتاعنا ونحطه كده، وعلى حسب الحجم اللي انت عايزاه، وتجيبي معلقه خشب وتعملي كده. كده بقى معانا صباع كفته جميل بالشكل ده. نعمل كمان واحد، بتحطيها في قلبيها وتروحي عامله كده، وبالمعلقه تسني المعلقه وتشديها كده، بتشدي الكيسه اللي فوق كده حبايبي. زي ما انتم شايفين كده. طب عايزين نعملها همبرجر، هنقطع قطعه كده كبيره كده ونحطها هنا وبايديكي كده. ده الحجم الصغير للهمبرجر، ممكن تكبريها بالحجم الكبير ده. كده بقى شكل الهمبرجر بتاعنا. ممكن تعملي الهمبرجر وسط، ممكن تعمليه صغير، ممكن تعمليه كبير. ولو حبينا نعمل صوابع من دي صغيرة، بنجيب قطعة لحمة زي كده كده، ده الشكل الصغير. فممكن تعمليه صغير، ممكن تعمليه وسط، ممكن تعمليه كبير، على حسب ما انت عايزه معايا. وهيبقى بالشكل ده كده يا حبايبي. ايه رأيكم؟ يبقى بالشكل ده طيب ممكن يا بيت المنى نعمل همبرجرايه كبيره قوي. وبرده صباع سجق صغير. حاضر، ممكن نعملها كده. بعد ما بتبططيها كده بتشيلي الكيسة من عليها، وبتظبطي بظهر المعلقة كده كده. طب عاملاها رفيعة ليه؟ علشان دي مع السوا بتتخن تاني، بيبقى الحجم بتاعها تخين مش رفيع. فاحنا هنعملها كده مع بعضينا اهو. معايا يا حبايبي. بقى هنا كده عندنا الصوابع الصغيرة والطويلة، يعني ده طويل ده صغنن. بصوا الحجم بتاعه، بصوا صغنن ازاي. فانت تعمليه بقى ايه، تخين، رفيع، قصير، طويل، اللي انت عايزاه. بصوا ده صغنن ازاي. اعملي الحجم اللي انت عايزاه. ده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون حاز على اعجابكم. ان عجبكم ما تنسوناش باللايك وسبسكرايب والتعليقات الجميله لبيت المنى. اشوفكم بخير.